Pozdrav ljudi, danas u novu epizodu Brawl Starsa. Danas igramo da dođemo da otključamo klub. Ako niste stali, ja imam svoj klub u Brawl Starsu. Zove se Bauselci, sve veliko, žuta kruna. Pa uđite da znate i čekujem vas u klubu. Jedan je sad pun, znači klub je sada pun, nema mjesta, ali samo pišite u komentaru Mark, puni klub i onda ja ću neko kikat da vi možete ući i eto. A mi sada idemo sa Darylom da pokidamo, sad dobije neki start power sa Daryla i idemo. Bacite taj like i subscribe, znači moramo, ajde do 60 subscribera u roku 10 dana. Eto. Ovo je 17. Lagano se možda i bijemo, mislim vjerojatno ćemo gledati neke gol. Znači nisam ni gadget. Ovo piše na njemačkom, sve piše na njemačkom, ali prek iPada i prek mobitela i svog mobitela i preko drugog mobitela piše na engleskom, a na ovom piše na njemačkom. A da vidimo. Super. Ja ću taj power je set, ali ne mogu se dirati. We all know the risks. Gotta work. Musical mayhem. Power set. Too bad, man. Power set. Power pet. Check out my guns. Realno taj gadget. Jedan nemamo dovoljno za gadget. Ali ajmo ljudi da pokidamo s ovim brutalnim skinom Nitom. Imamo quest za Nitu. Dao sam Nitu. I dao sam ovu da dovršimo. Kolta, evo. Kolta i onda ćemo Nitu. Na ovom videu neka 5 lajkova. 5 lajkova.
ali bio zadovoljan. Sinoć mi to prek drugog mobitela Brawl Stars. Tamo imam 9000 trofeja i 37 dolara. Imam se i Spike'a i Leona i... Ne ubit će me. Imamo funkcije. Ubit ću ja njega. Moramo to nekako. Kako sam ukrotio. Opet sam vinuo. I'm only here for the trophies. Ja imam jednu. Dva telefona. Nakon nije Bali i Bro. Realno ovo ću realno uzet ću Dynamite-a. Ono tu Bow, Bea i Frank. Pa realno uzet ću možda Boa. Nešto najbolje. Onda Mortis, Gene i da. Realno uzet ću Mortis za nogomet. Tu Rosa Bull. Realno uzet ću Ross. Tu je Kar. Will you learn? I'm detecting seismic activity. Ovo molim te vam recite. Znači ja nemam pojma kako to znači. Ima i Rare. Ima i... Kaj još ima? Rare. Legendary. Rare. Epic. Mythic. Legendary. Znači, pišite komentare kaj je to, ja nemam blage veze. Da, tu imam 9100. Ima sam i više, znači ja imam 9100. Ali malo sam gubio. Gubio sam trofeje. I eto, to su mi brawleri prek drugog akaunta. 22. rang sa Leonom imam 601 trofej, ali inače sam imao 609 trofeja, ali sam izgubila minus 8. Da. I ovo mi je novi legendary. Chestera sam dobila iz legendary starter rekao, ovaj kaj je bio u šopu. I pogodite, pišite komentare koga ja sada skupljam preko drugog akaunta. Kog skupljam preko drugog akaunta. Da, i ja to vidite ovdje klub. Baustelci sve velika tako izgleda. I to je moj klub koji je pun. Vidite. Ima 156.330 trofeja i eto, uživajte u klubu kada uđete u klub. Sada mi mijenjamo brawlera, a to je Niko. Sada nam
moramo doći do tog 400 trofeja na ovom telefonu da otključamo klub. Ja učem klub, naravno. Ići u svoj mobitel. Da neko u svom klubu. Pa je to. Realno, a i nikakve. Ja ovo ne vjerujem kaj se upravo desilo. 23. Da otvorim. Ajde. Red. Samo je rare, pa mythic. Ali... Telling you, I'm always the one sorting out the mess here. Ljudi, bližimo se. Da odigram još sa nekim. Ajde, sredstvo sam stopati uskoro. I da otključim. Gotovi, ajmo reći. Znači, mislim, Ethan je najdraži brawler zato što... Jel ono, najdraži brawler mi je... Zato samo se skin, a skin je brawler. Nisam dobila brawler. Mislim da ostavljamo na klub koji se meni čini. Ja nisam nešto nemam tu play game, zato što... Koliko trebam Trebam playat game, nemam pojma. Samo 5 trofeja. Evo,
lagano ćemo pobjediti. Pobjedit ćemo. A prvo ovo. Ključit još. Kako to sam ovih 5 ropova danas već je toga. Super je. 100 coina. Evo ga, klub. Evo to nije baš nešto dobro. Ali sve. Sad konačno mogu mega piti. Ja sam u klubu. Ima 770 Brawl Masteri. Pa neću otići do ovog kluba. Así me gusta. Kad bi ja bio u ovom klubu, ja bi imao najviše trofeja. Neki maminjo ima najviše trofeja. 8039. Kad bi ja bio, ja bi imao najviše. Ja bi bio prvi. Profits. Pa neki balkanski klub. Ljudi sa Balkana. Ali ljudi, ja izlazim iz ovog kluba svejedno. Ljudi, znači, nisam Baus. I am teaching, but you are not learning. Mob mobitela. To su mi brawleri. Run, brawl, explode. Hashtag life goals. Sada Fortune klub. Ne mogu ući. Tu je sad kod mene jedan drugi telefon koji je jedan bolji akaunt. Sada samo sekunda uđem u Brawl Stars i onda treba da klikamo. Evo ovog ću da klikam, nekog Nikija sam klikao. I sada lijepo da se joinujem. Eto. Eto ljudi. Ja sam zadnji. Evo ovog mobitela zadnji. Ovog 11 i preko ovog 7. I eto, sad ima konačno klub. Super banana.
prije, kad su bili još i boksovi za 500 trofeja je Jesse. Dobio si Jesse za 500 trofeja. Sad skupljaš i to mi je glupo i meni je bolje kad skupljaš za ovo. A meni je iskreno bilo bolje kad su neki brawleri bili ovdje. Za 500 trofeja dobio si Jesse. Za 15 nito. Za negdje 100 bula. Ili koliko. Tu negdje ovako bula. Tu Jesse. Tu za 1000 Broka. Za 2000 Dynamite. Za 3000. Kako se za 3000 dobilo? 3000. Boa, da, boa. Za 4000 Tika. Za 6000 8-bit. 8000 Ems. 10.000 Stu. I tako dalje. Znači, meni je iskreno bolje bio stari Brawl Stars nego sada. Šteta što su sad došli sve dropovne megaboxove. A je bila više sreća je bila puno veća. Pa bolje, iskreno bolje stari, ali bolje stari Brawl Stars, ali šta je tu je, znači nije klasno tu. Kod ovog Brawl Starsa je dobro što možeš skupljati jedino. Ali onda skupljaš, naprimjer nekog brawlera nisi imao prije, a želio si ga imat, a sad ga možeš imat, jer skupljaš za njega. To je jedino dobro. Kad oči na ovom mobitelu Sleeping with the fishes. realno Sleeping with the fishes. pro, ne, What's this? imam 21 gem. Kaj je sljedeći? Ja sam u 26. za 28 gemovi. Imate 31 gem. Imate 31. Znači mogu kupiti bula. Roka i Leona Croy za 7699, Amber isto, Ned isto, Food isto, Chester isto. To su sigurno nešto. Dala novu broju. Hey, I'm just winging it. I 4 Leona. Danas čuvam. Evo ga, izračunao sam, taj brawler izlazi u srijedu. U srijedu će doći taj brawler, ali čak sam igrao sam protiv tog brawlera i vidio sam da netko ima već tog brawlera, zato što je taj brawler u shopu. Neko je platio 18 eura
Ko bi dao 18 eura na igricu? 18 eura na igricu. To je... I to je to. I eto, to je to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Vidimo se sljedeći epizodi. Lijep pozdrav.